MHz. Radio Livno. 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovane slušateljice i slušatelji. Lijep pozdrav svima vama koji nas gledate putem našeg Facebook linka na Facebook stranici Radio Livna. S nama je Luka Mamuza, možemo reći proslavljeni livanjski glumac. Proslavljeni. Hvala ti. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Luka, rekao sam proslavljeni, ne da se dodvoravam nekom. Bio si po crvenim tepisima, bio si svugdje negdje, a evo od danas ćeš biti u domovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje se već sve ne gleda ova serija Kumovi. Povod toga je bio i tvoj dolazak ovdje. Luka, možeš li nam kazati kako je za početak došlo do suradnje tvoje sa serijom, odnosno produkcijom serije Kumovi? S ovom TV, da. Pa vrlo jednostavno, mislim da je to sam put do toga je bio kao i kod svakog, ajde da kažem, glumca, jel? Mi kad smo radili premijere Balkanike u Zagrebu, tu sam upoznao neke ljude koji su bili na premijeri, prišli su mi i rekli imamo nešto, neki projekt, ajde čućemo se, ok, mislim tad je meni glava bila negdje ja sam to čak iskreno i zaboravio. Mislim, nisam zaboravio, ali to je negdje bilo daleko, što se kaže, u malom mozgu. I došao je trenutak, zato zvali su me i stvarno jedno predivno iskustvo na Kumovima i stvarno jedna super ekipa i baš, mogu reći da sam baš sretan što sam tu, ajde da kažem, upao što, jer u nas, kad dobiješ posao upao, kao nekoga gurno, nije me niko gurno, niti sam upao, nego stvarno jedno divno iskustvo koje još traje. Što se tiče samog snimanja, vjerujem da ti je bilo možda interesantno, jer ovo je zapravo drugačije od svih dosadašnjih projekata o kojima smo te mogli gledati, koji se radi uglavnom sam na svoju neku inicijativu i sa svojim nekim idejama. Pa jeste, znaš šta, prvi put sam u totalno drugačijem formatu, dakle to je televizijska serija, dakle to nema veze sa igranom serijom koju možete gledati, ne znam, na HBO, na Netflixu ili nešto, dakle to se radi dosta brzo, što mi je stvarno prvenstveno mi je bio izazov, jer oni snimaju 108. sezonu, ja ne znam dokle šesta sezona snimaju već. Više mi je bio izazov nekako da uhvati njihov ritam, jer znaš, ljudi su tu već koliko snimaju, 6-7 godina. Tako da jedan dosta drugačiji format i malo mi je tu bilo, hoću li se, znaš, uklopiti ali dobro, mislim da sam volim dati publici da kaže da li su zadovoljni ili ne, ali što se mene tiče, mislim da sam za sad više ni zadovoljan. Što se tiče same uloge, kako bi je nekako pisali, predstavili, večeras će gledatelji imati, odnosno naši slušatelji, gledatelji, vjerujem da i velika većina i prati i gleda, imati to priliku pogledati, upoznati se s tvojom ulogom u idućem periodu, ali kako bi ti nekako pisao? Pa znaš šta, na ulici kad me pitaju, već su čuli ljudi, malo po Instagramu vide to, pitaju kao šta igraš, ja kažem, budalu neku. Tako da, uloga nije daleko od onoga već što sam ja radio, doduše, ajde, dosta je dalje od tipa Balkanike drugog dijela, Tamne strane, ali sve je to tu negdje, jeli? Igram nekog švercara koji je ovdje u BiH, to mi je dobro, nisam morao mijenjati naglasak, jer sada sam morao pričati kajkavski gore šta oni rade ili nešto, mislim da bi to bio problem, iskreno. Tako da je to se, ajde da kažem, dobro se namjestilo. I to je to, onako lik nije dio main casta, da se mi razumijemo, dakle lik se neće pojavljivati u svakoj epizodi po, ne znam, 10-15 puta, ali isto tako nije neko ko se samo povremeno pojavi. Snimili smo mi dosta toga s tim likom, tako da u narednom periodu, evo, mislim od večeras ili od sutra, ovisi kada emitiraju, mislim da je od večeras da u nekom narednom periodu sve do ljeta mislim da će ima priliku da gledaju švercera Ikicu, eto tako se zove. Prigodno ime nekako vezano za naše krajeve, nadimke koje možemo čuti kod nas. Što se tiče, sam se spomenuo da je to totalno drugačiji format televizijske serije, puno se toga snima, puno se toga radi. Uglavnom imamo neki osjećaj da u hrvatskim serijama da su uglavnom radi u istim glumcima, obzirom da nismo neko veliko tržište, pa ako dođe koji iz Bosne i Srbije pa to bude nekako malo drugačije, ali uglavnom su isti glumci. I meni bi bilo fascinantno kako se iznova iz nove serije u seriju
kako takav tekst nauči, jer puno toga se snimi, puno epizoda snimi se svaka ta serija. Kako to u tebi izgleda, evo sad kad si bio među njima, je li to stvarno tako komplicirano, kako se čini nekome možda sa strane kad gleda? Pa znaš kako, evo ja prvi put kad sam bio, to je nekad bilo u 10. mjesecu, ja mislim da sam krenuo raditi. I sad tu ima, naravno odradiš kostim, šminku, imaš prostoriju gdje dođeš uči tekst. I tu prostoriju koriste svi glumci. Sad sam prvi put došao, ne znam, vidim, tu je Žarko Radić, tu je Ecija Ojdanić, Stojan Matavulj, stvarno ozbiljne face televizijske, ako mogu tako reći. I onda sam ja vidio da oni zapravo, mislim, naravno da ti kod kuće možda malo prođeš tekst, ali mislim da većina glumaca, mislim i ja sam to oduvijek taj princip koristio, ne volim naučiti točno tekst kući sve kako je, jer onda kad naučim taj tekst u prostoru gdje sam bio tipa u stanu, pogotovo u Zagrebu, stalno mijenjam stanove, šlepam se kod onoga gdje stignem, i nekako kad naučiš taj tekst u nekom prostoru i onda nekako ostaneš zaključan u tome i onda kad dođeš na set vidiš sasvim je nešto drugo, redatelj je nešto sasvim drugo promijenuo, pa se tu možeš malo ajde da kažem zbunt, jednostavno uzeti bris teksta, da tako kažem, i onda dođeš u prostoriju sa glumcem kojim igraš, s partnerom kojeg imaš i prođete skupa tekst. I na taj način se najlakše zapamti tekst. Meni jeste isto malo bilo kao kako ćemo taj tekst, to vidim, znaš, stvarno ima toga dosta. Ali jednostavno kad se u takvom okruženju ljudi koji su stvarno u ozbiljnom ritmu, dakle da toliko godina rade neprestano, nekako te nekako se prilagodiš i jednostavno ne bude problem. Prije svake scene uvijek misliš hoće li se, jer to se jedan take radi, eventualno dva ako je neka tehnička greška, jer što imaš pokazati, imaš jedan take, to je to. Tako da, naravno, to je televizijski format, drugačije, nije filmski, sada ti imaš tu ponavljanja i svega, mogli malo bolje, nisam dobro, nema toga. Tako da, dobro je, mislim, kad je dobra ekipa, mislim da tu ništa nije problem, a tamo je ekipa stvarno fenomenalna, evo. Ja sam najviše sa ovim Zdravkom Vukelićem, on igra, Bracu, poslije sam igrao i sa Barbarom Vicković, sa Ecijom Ojdanić, sa Hrvojem Barišićem, jednim, mislim, starijim, srednja, ajmo reći, generacija glumaca, tako da fenomenalno raditi s njima, jednostavno, jako je teško naići na problem s ljudima koji imaju tako puno iskustva na televiziji. Tako da meni to ništa mi nije bio problem. Pomenuo se u suradnju sa imenima s kojima smo odrasli, možemo reći slobodno, kada je televizijom u različitim formatima, pa evo, tko je tebi možda ostavio najbolji dojam od njih sviju, možda najviše te impresionirao s neke glumačke strane i ovako možda s ljudske strane? Pa znaš šta, s glumačke strane svi su oni na nivou, dakle to je jedan format gdje teško sad može neko odstupati, jednostavno ima forma, ima šifra, kod za taj format televizijski i svi ga se drže i to je jednostavno, svi su oni glumački super. Sad, na filmu i na seriji, na pravo igranoj seriji, tu možeš vidjeti zapravo nečiji glumački dar, koliko šta može raditi, a ovdje gdje se to radi brzo, ide se na sigurno, igra se dakle na sigurno da će ispast dobro i to je to. Pa što se tiče toga glumačkih a privatno sam jednostavno oduševljen sa svima. Zdravko mi je puno pomogao Vukelić, sa njim sam najviše, ne znam, s Barbarom Vicković sam igrao, ja sam gledao tog Vila Marija, kaj bi sjećaš toga? Da, to prva sapunica, mislim da je to Hrvatska čak. Jeste. Sa Žarkom nisam još igrao, mislim da bi trebao, s Žarkom Radićem, on je izotpisan i ja njega znam, meni, ja kad sam ga vidio tamo, ja i on tekst, kao on prolazi svoje, ja svoje, tako da mi je sve to malo nerealno, ali dobro, mislim da to je neki put kojim idem, to je to. Do tog puta si imao neki put prije koji te je doveo, to su bili Jure i Mate, to je bila prije svega, možemo reći, Balkanika, što se tiče Balkanike, odnosno priče dalje. Jeste, da. Možemo li se čemu nadati ili očekivati? Pa vidi, kad se spomenuo taj put, evo, ove godine će biti točno, za mjesec, dva će biti točno 10 godina da radimo Juru i Matu, da smo, evo Matije moj, da smo u tome, tako da jeste i ne samo na tom putu nisu samo bilo Jure i Mate i Balkanika, nego i prijatelji s kojima sam to uspio raditi, koji su
koji su bili sa mnom, tako da jeste, mislim, zahvalan sam na svemu, hvala Bogu što se kaže, i samo nek ide dalje. Što se tiče Balkanike, vidit ćemo, evo još drugi dio, dakle, Balkanike još nije totalno završio svoju distribuciju, mislim da će gledatelj uskoro moći gledati opet Balkaniku tamnu stranu, također i prvu sezonu što smo imali, eto, 2022. godine tako da to još i dalje traje. Odradili smo distribuciju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, gdje smo imali stvarno velik broj gledatelja, i trebalo smo i dalje raditi Srbiju, Crnu Goru, međutim tamo su prosvjedi, nije baš bilo vrijeme za to, tako da smo tu stali i mislim da ćemo sada krenuti na neku internet distribuciju ili čak neke od platformi koje su, da sad ne spominjem nijednu, koje su trenutno zastupljene, koje se gledaju. A sad, ako pitaš me za treći dio, jel? Pa sad, red je pitati. Pa vidi, naravno da imamo u planu i sve, mislim da imamo želju da ga radimo, vidjet ćemo koliko će to biti moguće. Iz ovog drugog dijela smo puno naučili dobrih stvari, a isto tako i loši. Ovo nam je bila škola što se tiče i ajde da kaže nekih pozitivnih stvari, a i negativni, tako da polako, ali mislim da nećemo gledatelje zakinuti za taj treći dio nekad, kad god da bude, mislim da i nećemo zakinuti za to. Luka, mi smo nedavno aktivirali WhatsApp broj radijski. Dobro. 0671231234, ako se ne varam. Prva poruka koju smo dobili na taj WhatsApp broj je bila kad će doći Luka Mamusa gostovati. Ko je pitao? Sad, da nije mater moja pitala. Nije mater, nego fan. Tvoj veliki fan. Sad nisam siguran da nam je se potpisao, ali evo, moramo to spomenuti, jer je tako je, ni nam je se potpisao, pitanje je samo bilo kad dolazi Luka Mamusa. Pa evo, nadam se da nas sluša, pozdrav anonimnom fanu. Pa jeste, znaš šta ću reći, evo, spomenuo sam da će sad u 5. mjesecu je 10 godina od Jure i Mate, dakle, od kad smo postavili prvu epizodu na YouTube. I nas svakodnevno publika gleda i dalje. Evo sad, malo smo promijenili format, više smo na TikToku i Instagramu, jer nemamo baš sad puno vremena da snimamo te duge epizode što smo prije radili, tipa 20 minuta, pola sata, mada za 10 godina, ajmo reći, eto, to što će biti Jure i Mate, spremamo nešto jako, jako veliko za fanove i mislim da će biti oduševljeni. Odnosno, spremamo puno stvari u projektu Jure i Mate, ali ono što će, dakle, naši fanovi biti oduševljeni, mislim da će ih se svidjeti šta smo im pripremili. Što se tiče Jure i Mate, ovdje smo u uvertiri ovoga razgovora pričali kako sam živio vanka i ostalo, i puno sam ljudi susretao sa svih strana, doslovno BiH i Hrvatske, koji su fanovi Jure i Mate. I uvijek smo pitali, znaš li koga od njih to... Ništa Zlatko i Mate, šta će on ništa. Zlatko i Mate su, ajde, to je neki drugi smjer, ali što se tiče Jure i Mate, interesantno da nađu sebi poveznicu s tom vašom pričom koja je bila i interesantna i zanimljiva i šaljiva na svoj način. I evo, drago mi je čuti da ste pripremili nešto posebno, dakle, za obilježiti 10 godina rada. Pa jeste, znaš šta, evo, mislim, vjerovatno svi znaju, ja radim i vjenčanja, putujem svuda, ne znam gdje nismo bili radili, i po Europi i svugdje. To mi je, mislim, neću reći da mi je problem, nije mi to problem, naravno, ali mi je malo postalo, znaš, ljudi me poznaju, ja dođem slikat vjenčanja i znaš, ljudi me malo prepoznaju, pa malo, znaš, pažnja ode ovdje, pa nije mi to ni za hvalu, ni za ono što se kaže, malo mi je samo, još ne znam kako da se nosim s tim, malo mi je... Ne mogu reći nezgodna situacija. Ne mogu reći ni neugodno, mislim, drago ti je, ne možeš reći da ljudi te poznaju, drago ti je, kako ti nije drago, i slika se neko s tobom, ali znaš, dok si totalno neko drugi, dok radiš posao neki drugi, malo je... Ne znam naći termin, ne bi volio da ispadnem umšljen ili nešto, svi koji me znaju da nisam to, niti sam kad bio. Ali mi je malo nezgodno, iskreno. A to što se tiče, pa jeste, znaju nas ljudi svugdje, ja ne znam gdje smo išli. Kad smo u Beču smo bili prije 6-7 godina, u tramvaju čovjek stoji i gleda našu epizodu, ali nije nas kontu. I ne znam ko je Grga ili nekoga ovako dodirnu, mahnu, kao udnes vis nije pao. Tako da je bilo, ima toga, ljudi nas stvarno gledaju, naša publika nije nikad bila instant, evo što sam sad govorio, ljudi nas i dalje gledaju. Ja gledam naše epizode, kroz tjedan dana neka epizoda dobije 5-6 tisuća pregleda,
i čak i više. Tako da stvorili smo publiku i kako god se vratimo, tipa imamo pauzu neku od pola godine, godinu, kako god se vratimo, publika i dalje je tu. Dakle, nismo izgubili ove pretplatnike, subscribere i to. Mada kažem, prebacili smo se malo više na Instagram i TikTok, jer radimo te neke kratke formate, ali mislim sad u narednom periodu imamo nešto stvarno specijalno. Mislim da će neke stvari posjećati na prve epizode Jure i Mate, ono što smo radili u samim početcima. Tako mi je čuti jer mi se sviđalo to od samog početka, cijela priča. Jeste, da. I ovi novi formati isto, baš kako se nekako to rekao, ne gubite fanove, ne gubite ništa. I mene osobno kad se pojavi to na Instagramu ili nebitno gdje vas pratim, bude interesantno pogledati. Ne govorim, nije ih bilo odavno, nego gledaš to šta dođe. Pa znaš kako, algoritam je zaključio jednostavno naše face. Ja to tako gledam. I sama publika kad vidi odmah ako je na TikToku ili Instagramu izađe video Grgina glava ili moja, normalno da će ostati tu. Jer sve što se gradi dugo, evo mi to 10 godina već gradimo sa velikim pauzama, dakle sve jasno. I sve što se gradi dugo će i ostati. A sve ono što priko noći izletiš neki video, ti si gotov već za 5 dana i došao je novi, a smo mi to stvarno gradili na pravi način. Nikad se nismo, ajde da kažem, prodali. Nas su zvali youtuberima i sve, ja nikad nisam to govorio, smo youtuberi. Nismo krenuli snimati pjesme, u stvari jesmo navijačku, smo pjesmu napravili, ali to je, ajde, nije to. Znači da možda jeste youtuber, još nam fali MMA borba neka, ili nešto. Jeste, ali nekako smo išli pravim putem i mislim da smo, zato smo održivi, zato smo tu, I jednostavno, baš mi je drago i ponosan sam na cijelu ekipu koja je tu, ima nas stvarno puno sada i evo, to je to. Ovo je sad zadnje bilo u prodavnici. Prvo smo lito sa jogurtom snimili, pa smo s lopatom, pa je lopata ta izgorila, pa smo i drugi dio snimili. Tako da, ne znam, šta god objavimo, ode je viralno. I mislim da je to razlog toga, zato što smo stvarno tu 10 godina. Evo, ja sam čak imao priliku kad smo radili predpremijeru Balkanike, pozvali smo jako puno influencera. I dosta njih kojima sam se mislim influencera, birali smo ljude, nismo sad zvali svakakve nus pojave, ali ja sam na primjer javio Amaru Velagiću, Žužon, ja sam sastavio službeni mail, brate, jer on je meni top, malo me posjeća i na mene čak, javio mu se službeno, mene vraća glasovnu, brate, znaš, kao, naravno da će doći ja sam rad tebe počeo raditi, snimat, ja stanem i tu sam shvatio da jednostavno koliko smo mi zapravo dugo na sceni, da su ljudi, da smo mi već neka stara garda tu, tako da evo, to mi je stvarno drago što smo išli pravim putem. Tako je, i što se tiče samog humora, niste, ajmo reći, nije bilo nekog pretjerivanja, ajmo reći, usiljenog nekog humora, nego je to bilo kvalitetna neka priča, bar ja mislim tako je, s obzirom, evo, potvrda toga mi je to da traje to toliko dugo i da to ima sve neki svoj smisao. Pa jeste, da, mislim, smiješno je što je istinito, to ja uvijek govorim i to je istina, gledali smo da smo autentični, da nikad, da imamo nešto istinski, suštinski svoje, dakle, da nismo nikoga kopirali, niti šta. Bilo je tu neki stvari gdje nam inspiracija bila neki stari film ili serija, ali ništa sad da čovjek kaže da nismo bili autentični ili nešto. Tako da evo, mislim da je to naš najveći rezultat. Evo, dragi slušatelji, gledatelji, slupno smo krenuli u razgovor o projektu koji danas počinje, ali evo, završili smo priču, nekako zaokružili smo cijeli krug do Jure i Mate i obilježavanja 10 godina na poseban način, rekao je Luka, obećao je, pa evo, željno iščekujemo to sve. Hvala ti puno na pozivu, eto, gledajte kumove u narednom periodu, mislim, gledajte uvijek, ali eto, sad posebno gledajte. Poštovani slušatelji, osim što ćete gledati kumove, ostanite i dalje slušati Radio Livno.